ebigambirwa ha mukoro gwo kubugana ba memba ba sako ya Rukarare PDM sako aho kishangiro chairman wa PDM kandi chairman wa NRM ahawe gombora ya Katengo muri Mitoma district na yaha abantu ebituga kandi no kwizuza fomu na biya omutwaro gumwe kandi ka kutandoka jejuriza torufuna na 10 abantu bafite urubanza umutwaro bizuza fomu cya kabiri abayizurize fomu ukabimbe sente namazima nangatumazima abantu bafite urubanza mwena abantu amuhire n'abantu 58 izo ni miliyoni 258 mutwara uya mwaba utarayizurize n'abantu kama 50 mwena ukatwara miliyoni 2. Omwezi wa RDC agarukire yaragira kamasho officer habwa Mitoma district okweta urukiko rwaho naho okushenya kachiko abantu aba bagira ngo nakashuma namazima nangatumazima nambwe no bambasha muna no kiyo kagire ki nanye ni cyo kwenda mwanya dogereza PDM parstivo mugasho gwawe no kugaidinga komite konkati no shangu ni yeri yone kugaidinga hagire cyashoba mu ni system bakugambira ine kuza district oma computer bakakihindura takubehine kikurema abatura na ba chairman bentebe zo kubanza mu rukogu baresero bwamushinja okubabihireho sente ze bituga andika ni secretary w'abahingi bo mwana nyino musizogwe hayireta abatungire bona nabasaswira umutwaro go kwizuza fomu eti abayizurize kina aratungire sente onke cyo busasi ni sasa kusanga abantu abatwa selectingire kusanga no batakutunga sente kandi zikatungwa aba bayizere hatizo icyo kintu cyo kinsasize munongo. Tuganiraho na Vincent Beinomugisha chairman wa PDM kandi chairman wa NRM ahabwe gombora ya Katenga orukwetombo itura kuba yahire mpi haha abantu nkebituga ahashongeji kandi ibintu byo tugambire temwa abantu bwesije amukuba muronzire kandi umuntu areke kuba habi akijana batamwenjiri abo kubahine cyagenderire no kushisha amazina gabagenzi babo uri kubahabya none bayi ndabicyari uri kubahabya n'umuntu mubenga nupoza no asiba mukutu no kujuma bebembezi ngbarire sente za PDM asibaho kandi nuko muntu tu beneficiary isiere kongere ngu abantu babereza chance iri kumara kuko nkavesa chairman wa PDM wa Rukarare bana baza kumukwata because buri muntu umbanta batungiye sente avagamba kino umuntu mena sente zira simtware 5 gasha ko Michael atwakire.